I poštovani ljudi, dobrodošli u novu priču. Danas pričamo o tiku. Da krenimo. Prvo, tik je bio u stvari ne, počet ćemo ovako. Tik je, svi znamo da Jesse ima Tourette, Penny ima Tourette, kak se zove, Tara ima priziva ninju na Star Poweru. Pam ima Tourette, Anita ima medvjeda i tako. Od Anite medvjed se zove Bruce. Od ovog. Scrappy se zove onaj Tourette od Jessie. Ne znam kak se zove Tourette od onih. Healing Tourette od onih. Od Pam. A nešto Tarin se Star Power zove Ninja Shadow Trouble, nešto tako. Nije ni bitno. Ali Penny je uvijek žalila kako ima loš Tourette, da je njena loši Tourette. Poslije građani ovog Breville govori da odu kod Dynamika. Da on popravi, pošto on inču kasnije u priču ovim Dynamiku, mislim jednu priču vezanu za Dynamika. Znači, ona nije poslušala njih, nego je ošla kod Tare. Tara nije ona pravila stvar kod Dynamik, ona oživljavala stvar. I tako jednom ona otiđe kod Tare i rekne Tari da joj jača Tourette. I ona će doći sutra po ovaj Tourette. No, Tari se nije to dešlo. Već je bila neka eksplozija, nešto je eksplodiralo i zeznulo se ovo. Upravljanju ovog tika, ovog Lenija, Touretta od ove Penny. I sutradan kad je Tara odšla vidjeti Lenija, nigdje nije bilo, znači nigdje nije bilo Lenija. Pa onda su vidjeli tika i onda je tako nastao tik i to je to. Ali Penny je i dalje tužna pa je mora vratiti na njeni stari oštine. Pa to je Tiku nadam da ste uživali obavezno like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pause.